Dakle, nalazimo se iznad crpne stanice u Bosuti 16. novembra 2016. godine. Desno 14. maja 2014. godine, dakle 2,5 godine ranije, a reka je promenila tok i krenula je preko njiva, gde danas vidite koliki je bagrem. Još uvek nije očišćeno kamenje iz njiva. Ovo je vlasništvo Milomira Glišića iz Bosute. Kao što vidite, panjevi još uvek stoje. Ukoliko bi se i očistio ovaj predeo, bilo bi problema sa bagremom kao korovom koji bi se širio na ostale njive. Ovo mora da se očisti ili mora da se promeni lokalna vlast. Aranđelovac ima javno preduzeće za planiranje i izgradnju i očigledno treba smeniti ili direktora ili smeniti predsjednika opštine. Ovo je dakle u neposrednoj blizini crpne stanice odakle se crpi voda za Aranđelovac ka jezeru Garašima, dakle i Bukulji.